Letusan Gunung Agung Dawagwarsa Siu 900 6 mejantan akeh nilarin cerita. Sekadi kewentenan pura ring bongkol Gunung Agung. Siosan ring pura Agung Besakih, mekudang-kudang pura sane wenten ring dusun Kesimpar, desa Besakih, taler ngupesaksi, sapunapi letusan Gunung Agung Dawak Punika. Sekadi puniki kuentenan pura puseh sani kasungsung kramo dusun Kesimpar desa Besakih sani pindah ke wewidangan desa adat Kesimpar. Pura puniki mejantan sekadi pura sani ketah wenten ring Bali. Nanging pura sani sampunanin kabecikan puniki wantah ngupesaksi sapunapi akeng nyani letusan Gunung Agung Dawagwarsa Siu 900 6 Medoh kirangan saking 6 kilo saking kawah Gunung Agung, pura sani wenten ring penepi desa adat Kesimpar puniki dawak punika nyanten keni awan panas wiadin lahar panas. Para lelingsir irike taler pinaka saksi manggihin langsung pentenan lahar sane memargi saking kaler saha nyanten nyibenin wewidangan pura. Sangkaning punika pura irike mejanten nyelametang urip kerama sane wenten irike. Yang ini menurut cerita orang tua niki di belah tembok niki dilalui sama ngeten lahar dilalui, tapi setelah niki di tembok niki nengkol dia ke timur gitu. Kami belok niku kami kurangnya nih enten buru dadio. Pondok enten niku terasa niku. Berarti wantah kenten pura pusah mantan sanenten gini. Niku pun di tembok pusah niku penyangina. Soalnya kan balai pusah niku pun hampir irigan. Karena orang pusah mau balik ke anginan. Balik anginan itu harus kini dasarnya di anginan sana. Itu turi juan kelebani akamil. Itu dipakai masih ada yang benar. Itu kanti bremeng bene. Keni kenten keni lahar panas itu pun iya. Pun orang dalam itu baler itu keni awan panas enggak bisa das umat hati keni kita. Dawak punika desa adat Kesimpar utawi Banjar Dinas Kesimpar wau medunungan sesampune wenten letusan. Ringgalai mangkin rikalaning Gunung Agung wenten ring level awas wiadin ring level siaga krama irike medunungan ring UPT Pertanian Desa Rendang wiadin genah sanitiosan. Rikalaning semeng kantul sore krama kantun nguperipe ingon-ingon wiadin tetanduran wiadin nglasana yang pangubaktian. Rikalaning wengi muali malih ring genah medunungan. Kan gitu balik TV.